Pozdrav i mir vama. U ovim zadnjim danima mjeseca aprila ja se sjećam smrti moga dragog oca Hamida Hadžajlića nekom vjersko-duhovnom aktivnošću. A pošto se ove godine 2022. ovi dani poklapaju sa zadnjim danima plemenitog mjeseca posta Ramadana, ja sam odlučio da iščitavam i prevodim i u skladu sa svojim kapacitetom tumačim onako kako sam razumijem poglavlje, odnosno suru Jasin iz Kur'ana časnog. Ovu svoju aktivnost želim da posvetim svome ocu, za njegovu dušu, i također da u tome pridružim i moju umrlu majku, kao i sve one prema kojima osjećam se dužnim, a to su oni borci koji su dali svoje živote za našu domovinu i opstanak naše zemlje i našeg naroda i za našu državu. Ma koje vjere da oni bili. Audu billahi mina šeitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dakle, prije nego uđemo u svijet Kur'ana i njegovih značenja, potrebno je da od Boga Svevišnjeg zatražimo zaštitu naspram zlobnih utjecaja sotonskih sila. Riječima Audu billahi mine šeitani rajim, što znači utječem se Bogu od prokletog šeitana, odnosno sotone. Naravno, te riječi ne moraju biti na arapskom jeziku. Važno je steći to stanje skoncentriranosti na značenja koja iščitavamo, na neki način sa Bogom razgovaramo, da ne bismo, ne daj Bože, sa đavolom razgovarali. Druga stvar je da kažemo Bismillahirrahmanirrahim, što dakle znači u ime Boga milostivog samilosnog. Opet nije nužno da to kažemo na arapskom jeziku, već je potrebno da ovo svoje djelo, koje je važno djelo, inače u svakom važnom djelu je dobro da to činimo u ime Boga vječnoga, tako da bi ono kao takvo dobro ostalo vječno. I također je vrlo važno da prizivamo Boga koji ima svojstvo milosti i samilosti, dakle ne sa svakim svojstvom, već sa svojstvom koje je nama toliko potrebno da usvojimo od Boga milost i da ju prenosimo
dakle, u svoju zajednicu, u svoje porodice. Ovo poglavlje Jasin je objavljeno u Meki na početku misije poslanika Muhameda. I kaže se da je srce Kur'ana, vjerovatno zbog toga što sadrži osnovne postulate jednobožačke religije, dakle vjera u jednog Boga, vjera u poslanstvo, to jest da se Bog Svevišnji obratio čovječanstvu putem svojih poslanika kako bi ih izbavio iz nevolja i uputio na pravi put, i vjera u nastavak života u budućem svijetu, u drugom svijetu. Sura počinje ovako: Jasin vel Kur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Jasin, tako mi Kur'ana ispunjenog mudrošću, ti si jedan od Božjih poslanika. Na pravom putu, na širokom, jasnom, samostalnom i ispravnom putu. Dakle, Bog Svevišnji se zaklinje Kur'anom, mudrim, odnosno ispunjenim sadržajima mudrosti, i preko meleka Džibrila, poslaniku Muhammedu, kaže: ti si jedan od Božjih poslanika. I to na pravom putu. Zašto je potrebno da se Bog Svevišnji kune bilo kome, pa čak i Božjem poslaniku, da je nešto ispravno? Pa zbog toga što je poslanik dakle u okruženju zlostavljača, mnogobožaca, sa jedne strane prima objavu od meleka Džibrila, a sa druge strane biva osporavan, zlostavljan psihički, jer optužuje ga se da je lud, da je nenormalan, da je, što bismo mi rekli danas, psihopata i tako dalje. I pa čak i fizički je onoliko koliko su uspjevali zlostavljan. Tako da je normalno stanje čovjeka u takvim trenucima to da se osjeća kompleksnost, jedno kompleksno psihičko stanje. Neću da kažem sumnja, ali sigurno, budući da je poslanik Muhammed čovjek kao i svaki drugi čovjek i mora da bude čovjek, mora da bude nešto kao i mi sami, ljudsko biće, kao što bi se svako od nas tako morao osjećati. Tu dolazi Bog Svevišnji i intervenira, kaže tako mi Kur'ana u kojem je mudrost. Dakle, Bog Svevišnji se poziva upravo na ono što već stanuje u umu Božjeg poslanika, koji razumije postulate uma i razuma, i inače zapravo svaki čovjek, potencijalno bar, ima tu mogućnost da shvati Božju poruku, upravo zbog toga, zbog tog kapaciteta shvatanja mudrosti, nauke i znanja i tako dalje. Dakle, Božji poslaniče, s obzirom na te sadržaje mudrosti koja ti se objavljuje, a koju ti shvataš, koju ti usvajaš, ti si jedan od
Božjih poslanika. Inneke leminel mursalin. Ala sirate mustaqim, nalaziš se na pravom putu. Sirat znači put koji je širok, jasan, sa kojeg se ne može zalutati i koji je ispravan. Prema tome, nadalje kaže Tanzil al-Aziz Rahim. Kakav je taj put? Od čega se sastoji? Sastoji se od objave. Dakle, tu sam ja, tu je, odnosno, Bog, poruka je ta, Bog kaže poslaniku, tu sam ja, tu je objava, pazimo na tebe, objava od koga? Tanzil al-Aziz Rahim, znači od Boga koji je vrh, nema iznad njega. Al-Aziz znači nepobjedivi. Ar-Rahim, koji je pritom milostiv, samilostan prema tebi, znači ti treba da preuzmeš tu milost Božiju i šta da uradiš? Li tunzira qawmama unzira abahum fahum gafilun, da usvojiš tu milost i da probudiš svoj narod, da ga vratiš iz stanja devijantnosti koja je nastala zbog toga što su ranije generacije zastranile sa puta jednoboštva. Kao što znamo, grad Meka je zapravo središte jednoboštva u kojoj je Kaba. Međutim, ljudi su zastranili kroz generacije, zastranili sa onog prvotnog puta ljudskosti, razuma i prirodne jednobožačke vjere, pa su počeli da obožavaju, prirodne pojave, kipove i tako dalje. Budući da su imali uputu i da im je Bog posvetio pažnju, ali oni su opet zastranili, Bog Svevišnji ih je kaznio. Kaže, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Znači, obistinila se Božja riječ kazne i prijetnje da oni koji prkose, istini, koji prkose ispravnom putu i odbijaju da se kreću po nalozima uma i razuma, obistinila se prijetnja da su oni zastranili. Dakle, kazna Božja je ta da su da ne vjeruju ispravnom vjerom, odnosno da su mnogobožci, imaju vjeru koja je iskrivljena i vjeruju u mnoštvo bogova. Dakle, to je kazna. Kazna je upravo to djelo. Kad neko odluči da krene stramputicom, Bog ga kazni upravo tom stramputicom. Slikovito pokazuje kakvo je to stanje njihovo u kojem su se oni našli. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fa hiya ila al-adqani fa hum muqmahun. Kaže, mi smo ih duhovno zatočili na način da smo postavili, ono kako je to bilo nekada u stara vremena, da su zarobljenike stavljali u okove, pa su između ostalog im i na ruke i na vratove stavljali okove, pa su ti okovi bili do ispod brade i cijeli vrat su paralizirali, tako da čovjek nije morao da bude glava uzdignutih, kaže pa hum muqmahun, glava uzdignutih, ovako i ne vide put, niti mogu da normalno hodaju ispravnim putem, niti vide znakove kuda da se kreću.
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ispred njih i iza njih smo stavili brane i na oči im koprenu stavili, pa oni ne vide. Dakle, to je slikovit prikaz njihovog unutarnjeg stanja. Naravno, ne radi se o nekim materijalnim branama, već o duhovnom stanju. Šta je posljedica toga? Posljedica toga kaže da je وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Posljedica toga je to da sad je svejedno ti opominjao ili ne opominjao, u takvom stanju oni neće vjerovati. إِنَّمَا تُنْذِرُوا مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. A koga ćeš moći uputiti na pravi put? مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Onoga koji bude htio da bude prosvjetljen, bude slušao kuransku uputu, tu objavu koja mu se objavljuje, tu mudrost koja mu se objavljuje, te razumske poruke do kojih treba da dopre njegov sluh, njegov vid i tako dalje. Koji bude htio da se njega ćeš uspjeti da uputiš na pravi put. وَحَشِيَ رَحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Onoga koji se boji gospodara svevišnjeg, odnosno ovdje kaže Rahman, koji milostivoga, ne boji u smislu da šta sad da ja radim kuku meni. Ne, u smislu da stekne u sebi neko strahopoštovanje u svom biću, stekne strahopoštovanje prema milostivom i nadu da ima u milostivoga, da će mu oprostiti i da se na neki način sprijatelji sa Bogom uzvišenim i da povjeruje Boga iako ga ne vidi. Bil gajb. Znači, da razmišlja o Bogu, da ga vidi nekako srcem, da vidi Boga svojim umom, a ne da pravi kipove pa da kaže, ovo moj Bog. Pa kako će to biti Bog? Jesi razuman, jesi normalan? Ja. Dakle, ovdje se stavlja akcenat na to da vjeruje u Boga iako ga ne vidi. I da to ima efekta, ne samo da vjeruje, već da to ima jednog stvarnog, realnog efekta na njegovo biće. U takvom stanju, takve ljude, u takvom stanju فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Njega takve ljude obraduj, ma kakvo njihova pozadina bila. Ako se vrate, ako se pokaju, njih obraduj oprostom i plemenitom nagradom. Dakle, bez obzira što su oni zalutali, ali je moguće da se vrate. I zaista se to kasnije vremenom, to se potrajalo je, bilo je teško, ali je moguće. I onda kaže, ta plemenita nagrada nije ograničena samo na ovaj život, jer čovjeka se vrati na put istine, na put ljudskosti, na put razuma, dobronamjernosti, milosrdnosti i tako dalje, život mu se poboljšava u samom ovom životu. I na nivou individue i na nivou društva. Ali ne samo to, već kaže inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Mi oživljavamo mrtve. Dajemo ponovni život mrtvima, duše im oživljavamo i na sudnjem danu oživljamo i tijela. wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. I pišemo, odnosno zapisujemo, odnosno bilježimo, što bismo mi danas rekli, snimamo u tim nekim božanskim CD-ovima, DVD-ovima
ili ne znam, memory stickovima, sva djela, sva stanja naša se zapisuju i bilježe u ono što smo činili u toku života, wa atharahum, i ne samo to, već i nakon smrti ostaje naša duša koja se vraća Bogu Svevišnjem, ali i naša djela. Ako su dobre djela, učinci ti djela ostaju. Ako su dobro nam se zapisuje, dobro će nam i doći, dobro će nas i snaći u tom duhovnom svijetu. A ako ne daj Bože je zlo, ne daj Bože, onda da nas Bog sačuva. Va kullu še'in ahsajnahu fi imamin mubin. Znači sve se zapisuje u knjizi ljudskih dijela i na osnovu te knjige će čovjeku biti suđeno i na osnovu te knjige će čovjek da nastavi da živi u budućem svijetu i kada bude proživljen i tjelesno, ne samo duhovno, s tim da ovdje treba naglasiti upravo to da ta knjiga djela nije sad tu da čita čovjek, sad ovo je moja knjiga djela, sad šta će biti, ne. Ovo je naravno opet alegorija i metafora, misli se na to da oživljava se u biću čovjekovom ta njegova djela. Ako je mrzio, mržnja će da njime vlada. Ako je krv prolijevao, ubijao, bit će u društvu. Oni koji tu prolijevaju krv, ubijaju. Oni koji se svađaju, oni koji koji se sukobe konstantno, oni koji stvaraju patnju jedni drugima, njima propad. Dakle, ta djela će biti ono što će predstavljati njegovu kaznu, jer u protivnom nije moguće da postoji Bog koji ovako iz čista mira, haj napravit će nekome pakao. Ne, mora sam čovjek da slobodnim odabirom dođe da kaže ja želim raj ili želim Boga Svevišnjeg ili hoću da budem, ne daj Bože, prkostan i ne želim ono što je normalno, ono što je ljudsko, već hoću naopako, ne daj Bože. Eto, za sad neka bude ova stranica. Nadajmo se ako Bog da, ako bude života i zdravlja, da ćemo ovo da nastavimo. Ostajte mi u miru Božijem, lijep pozdrav i svako dobro. Sretni vam nastupajući praznici, blagdani, sretan Bajram.